Mungu. Dieu fera tes qui Ulikataa sheria ya Mungu. Dieu fera. Ulikataa sheria ya Mungu. Au Mungu anajua hata visa nyingine kusema kama yeye anakupatia wewe utakukimbia. Inawezekana kwa mzuri lakini huko tamaa ambayo Mungu eko na kuchunga kusema wewe utamute ndani yake. Amen. Juu ya nini Mungu? Juu ya nini watenda dhambi? Wao wako nafanyikiwa. Mlimalakia. Juu ya nini watenda dhambi? Wao wako nafanyikiwa. Hiyo maombi mimi sipendi kuyasikia tena. Ile sipendi tena kuyasikia. Tuko na nyimbo moja tunaimbaka tunasema oh, c'est l'homme via nous when il blancos. Ijapokuwa tuko na katikati yetu. Nous when mtu katikati yetu. C'est l'homme ici na vesi. Hata kama yeye mzambi yeye amebarikiwa. Dada. Mungu hapendi kusikia mambo kama hayo. Mungu ni baba mzuri. Yeye hawezi kupatia nyoka kwa mtoto ambaye eko naomba samaki. Ndiwe kwa mtoto ambaye eko naomba mkate. Yeye ni baba mzuri. Kama wewe unasimama mumani anakuahidi kuwa pamoja nawe. Ndogo na dada, hatupasi kuwa watu wa kusikia tu neno, lakini tunapata kuwa watu wa kutenda. No, wakati Mungu ako anaongea nasi, Mungu ako anachunga kitu kimoja. Ni kusema tuwe watu wa kukesha kukile yeye iko nasema. Kusema tumaini yetu na imani inapaswa kuwa tu ndani yake. Hapana ndani ya kitu kingine chochote. Jua nini tuko naanguka? Kwa sababu tuko namwendea Mungu. Na kuangalia vitu vingine sawa vile tumaini. Na ndio maana tuko naanguka. Lakini sisi tuko na tumaini. Kusema ni hii hapa ndio itanisaidia. Hii hapa ndio itanisaidia. Hii tu ndio itanisaidia. Mungu na dada. Ndio kumsaidia ni Mungu. Alainiwe awe kila mtu ambaye eko natia tumaini yake ndani ya watu. Alainiwe awe kila mtu ambaye eko natia tumaini yake ndani ya mtu wa kufa. Hapana. Unakuja kukalika tu ya ule mwenyewe kuna ubiri na wakati ule mwenyewe kuna ubiri pia utaanguka. Mina kuyaka tu kwa sababu tuko na Mungu. Hapana kila mtu. Hapana kila
mama yangu, mimi soeur, mtoto wangu, il y a une grand-mère,